Safety at the workplace? As an employer, do you know that you are required to follow safety guidelines for worker safety and safety of the work environment? If you fail to adhere to these guidelines, you can be prosecuted under the Health and Safety Act 2002. For more information, contact the Occupational Safety and Health Division on 20441 or 20442. O folo fon fatala fatu mai manga la tunu le ne fiafi malor so fo manuia malor ta wa ta ifeva mtio te pe na ya ila mtanga le ne yaso o pongo su lama pe ma senia ya fiafi o stetasi ta to fa malor mana vo fa manga le malor fa to tin malor so fo manuia wa lo waso le fan ya io se piskele fo su nga moli ya wa ya ke un fale ya sa o ile si mo ko kismas nge comme ça ele o se pisikele ya ngal pisivale ya ya fa malor ta to tunu malor ta pati malor ta wasa malor fa to ta to fa so solo to fo in fa ma va ya tu ya november ya le la va ya so mulbut ya vas fo ya fa ya vas fo ya ta to fa uma november ya ai fa fe lo ya december ya wa sa wala utala pun wa masi ale e sa fu ava lo tu ngal ya ala ma fo fa o le si le wo ye te mili o kirisi masi fa so la to pa wala la fa le sa wi te fa ngal ben ai le fe ngal ben ai fa malo lo sai a malo volta to tu no fa to ya na tu la va le fa ngofi le fa te no ngofi va mtiu te mai se lo fi tam fa ta ai fa aftai ya le to no la va le manuia malo lo sai malo fo fa to le ngate sa moni fa malo fo ya inga wo paanga o lo mai mo mai ya tu no malo lo sa o le son no file sa o i ni so o malanga doi mo ngalo fa vai te mi so ta to tu o le ma wo mai tala mai tu no ba pe la ta lo se la ta ta wa fa yo na o sa o tu ya inga ele o to i se fa no foi se pe na masa ni ai te mea o ia tunu mau pia lo fa o se tu langa le foi le o pe o mena le long po eli foi alta tu pukala tom foi o ta tu tui wa va pe tu como se fa la o se matua po se tama foi a tunu mau se fa na o la o mau tu ya e o so fia lo ni si le ko stali ya ele foi la na ya pe ali foi el tu toi ya ma fa malo to ilum tanga lunga so fu malo ina la to foi nta fa yo lava ya so walu tu ya ile fa nga so longo le tui lon lu malo le tau tu malo le unsa pa malo ina yo ta to tinam tama ma tu mo to malawa la to fa pe no ma tu tausi ya la to yo lo po le fala ma pe ulo le mulla ta po ia le alfai bo le tunu leo tatu o le mai la son fua ia tatu fa ta ia le lo fa male ang le to lo mo pe o to ma tu le tino malo lo ina ma so fua la le fa malo foi tinam ta ma tu i mo to i ma pu fa lele yo la to lo i ai ma pu fa lele ia fa malo to mai tai sam la to fa tu la to o nanga fa pe le aso mo le aso wa le tau si ai no na yo tatu to mam tina matu malo tau malo folau ya fa malo fol tau tua fa malo i chai le kalesia ya e mese ya o la fenga luenga to tofile tu so se fata faita ulanga malo le talo malo le chapuai ya mana tu lava la tu no nga manu ile tu le lava se li ai folau nga samo fa malo foi le tatu e kalesia me lava la fontele no fa komiti ta maole kale sia sunga fa fenginga me se le lo tanga te lotu le ngata sa monei pa yo le kale sia tu no mau ma lo le fa to fa ma lo sa fa ma lo fo ite ta yo ta to fenga ma lo mai lava le tapo inga malo la fionga la malo mal masiofo su yo fo no su to fia ya fa pe fo ile
mai tai palemia ma le kapeneta fo fetalai ma le palemene fa malo fa msili ia fa apere malo fa msinonga e mese ia o faiva matiu te sa fenga mata watu lungo penga te failange mese le yaso ia le wa talifu fa msinonga ile ta upo le tumalo fa lalu ia o le alo man malo le sunga ya le fiong ya fion yon yoi o le ala ua mautua la le sao fa lalu lo no winga to yon to yon o lo no winga la wale ya la se pa election na sava o vasone ya vasone that's right o lo no winga la mo tele ya o le la tapua ya ya fai nga pa lo tala ititi ale tu moama yoi o lo no winga wale ai fo ala se so ni malanga sava tu so tu la fono le sei ia ono le wale se pa nga pa lo sava to ono la le tadia ia po fe fai ai o le fautuanga ma le tualalo tatu pokalame ia fai malu tu fai ia mese ia o le taua ia o le faasoa le vaenga le o le office of nga palot le mai la tu fasala e palota ma le poto a mese fili fatasi ma le tu per taua na ia mese o le tatu tanga tu ia malo la volon sai fa malo fo tatu tu talo ma tapo inga fa malo mtanga luenga malo business company ya mesene tatu paang pa malo to il tau tu le MCO ya tatu vai foi hotel la vai avano ngaluenga fa vai time ya le nga solo ni si for alom tam fa na ola tunu ya tunu mau ya no sai dinga manuia ya il tau tu na le MCO na to yo lo sai dia ya avano fa ngaluenga fa vai time ya wal manuio tatu tangata ya wa manuio tatu ya tatu ya manuia foi la tunu ya fa malo foi tau tu ale SOS ya man la to foi au nang ya tele ele tau fa mtala ina foi le sao ta ole le foi company wo ilonga i lan tau tu ya samo ya wa fa yo fa poiponga ya sang ya fa pe foi ya sofa nau ya maso se aso fa pitola ya le al suane le SOS ya fa ma so se vai ngala ya family in foi le vai ia mal finangal ya pesu le SOS ya ole fautuanga na mesel fa malo ya wana ya tatu paang le la se atu sunga ya hims ya pula fo ise fa malo stino ya la fo ise fautuanga mo tatu ya wano tatu so fo malo loina manai fa fia nga tali mai fa wol ma ftanga kalami ole solo lam ile ka o pull down for kosanga ila e develop ai pe pela pela no let's na no ka au lima so koso mai ya oi pa sa ole lo tingo sa ona lo faka ai lunga e kai kodu fa siki kai sfut o me fai so se exercise lava ono pitu vanu iva solo ya le silava e ngale ku sai mawaile lo tele lo le la akosoi e vai mai la le la ku lima la sai kong mo ale lai fafo ko so mai fo le lo faka pas dol pa lima ono fitu valo iva folo okay o kua lo kau au ai so e kiki ai luma ai kosa ngai kua hasi lua tolu pa lima ono fitu valo iva folo okay so e kua sai se leo close o luma lo faka mau kau au hoi ke mau sao api ala ave ka vale ku van de i sao lo ai ko so mai oi au ki au dropping as lua dor pa in on fit var im full ma waile tona po o masa maloki ia ma koe fa all life koe fa maro seia maso ie leu piu pa
Wa maso ka o ke lo maso lo kingo is like a fuse box. A tona apo ma shape ya fengo fianga ku koko. I mero kingo lai fa de ko. O le fa maro skingo. E ko ba ngo o le ka fa maro skingo. O le me mo era nga exercise. I tona apo le maso lo kingo. I ko nga solo koko. Ya awonge I fengo fiele circulation long system. Awonge I se me fa le ko. Al me silio nga ka eu fa kasero fa maro skingo. Mau me ai pare. Ang me ai pare ngi o me ai o le feeding le kingo. Ala nga mo lo marosi. I le fa mai ma pui o I le fa mai ma le fa mai. So me mo mora wa le vai ka ko. Ko lu vai nga u vai. O me ai pui po chekifu. O me ai fa ku kingo. Ia po me ai fo ie fa o so le marosi. O kankala le e pa le fia la po e manga umiela me ai faku kingo ba me ai o le energy alanga la o protective food so sesia e alwa po le rapo po fia la po po fia kingo la po e po le puka po le alanga me ai pui ai o se fa ma ese ya low skin o eyes lo joint lo kingo e le be uma me pui so me ai pui e kawanga le be uma I tae te kaka I lua so mera le fa piko wa kaka le pa o le fie fa la po e kaulang kele lang me ai I le mera ai me fa kingo body po lo winga e kaunga langa ia langa seafood oula ya so ye me yo pingaki o fa moa o susu so me ayer ka kana o le fia la po so lo il energy donc select mai lang fa lang uru markalo so se me e fa nga ka de la o le fia la po so e free ala le alua le me ka ma fa ka le fia la po ai ora vangi ngalo o me ai pui so se si lava por pa por puka por la ma ye la me ai pui ai o me fa ma so ka o kele la so yo fa kasia de lem fa ngalo lo fa maroski ai de ado me ai very important na o ye mo lo maros wai ai fa maroski ngo e ke kinga ai ngalo kingo ai sa ro la ko ai o me pare o ila wa ka kale fie pa e kele la ngana me ai protective food ko kele me ai me uma e sa ro ko ala ka kale I se va nga o ingi si ma es peke o suka po se me fa penga ale fa inga pe suka fa o ila me pui o le me ai a fakup kingo ya do la ia pa pingaki seafood sa nga ila nga sisi fa moa e va venga po protein uma ia high protein e va venga nga mau le sisi o manga le mga oi a ila me ai energy food e ana mga miele ulu mal fai a ka kier kalo o kalo e fai a 5 ainga digest au I fai ma ulu ma ye ma e fai ngo fia but anyway pengo fa for kanka yo le fia pa fia kingo le sa lo ko me ia ai fili o song ka ma fakeda ye pe yo le fa mal mai nga ku fa mal mot pa fta ya Exercise is life. Pa Malostino Oleola. Ya va tai le sunga ya hims mo le famaros Tau mafa. Ya lei mana ya foi le fa so telefone ya fia. Ya fa mana tu mai pe ya ti tato. pe o le filiale o tato O tau sam. o tau samia tato va tu ala ngona sala mo no falo moto ya wa matualo ia le lolo O ai ele ska ka kolengi va so ko. Ai ka sele le aso ai ele tau sam e fa spua. o le me mana ia fa mana tua aims o lo ele la se sele le fai ngor tau sami le fai va lo tu man va ngale Ia wa lo ke va ya va lo tu ai ele si le wole ai fa me ya tipile ai na le ai le
o le mele tupu o le matapongia a le matapongia e te al feto ai ma se posima ma fo o tau po vai a le fa mai hims e le o le fainga le na tu se tau na fa tonu la wai tai fai tu la a fa pe o le na tele la wai le mema ma fa mesa le po tau la na sui ai se meat fu na le fai ona babi ona digest yo pe la le mo o yo le ia tau ala ai ma sau cream ai le fa pe mai hims e ai no tau ai le fiafi o le tu e fa no a fai a tau tu pus fa le tonu valu a sua po la mo fa a fa ma o le ai le fa pe fai mai to fo awani ai nga fa mai to fo tonu le e se la tau ma fa palen o le tau ma fa palen ia o tatu tala no tau mo tatu u malama ia ai mai se o le tatu so i fo maloroina ai si le alo sui fo ya to le fo e fa si no i fo ia ele ngata le tau ia na por kalame mo e fia pa mai u fia la po ia mai o fia maso ia o lo ia umma por kalame sunga to le fo ai le lo sui fo ai ia e te tali tonu ai fa malo fo ini so tatu paanga ia o lo lango ina ni so tatu por kalame yo pe ona ia ile tau tu al tisan ni so tatu por kalame o le vaili la pona ia fa fo la o sinsina o le falo lo fa toanga ia mal tatu awole ni malili ia o lo fiso fenga faiva o le ina vi o le Vodafone PS alma tatu atati fang ia o le sap man totoli ia pokalame tamiti ni sina o tatu paanga lo lao ina ni so tatu pokalame ia ele fanga lo ina fo tau to tele malang no o tatu paanga pe ona ile Island Rock ia o le Hanos o le Uncle Johnny ia ni so tatu paanga o le ofiso fai numero fa mamauina ia fa numero ia ma lo tau tua ma lo foi le tu mai o tau au ia e tau sol tatu wal tau tua ina le mai moanga tatu tunu fa malo na yalom cham fa na me sono tatu tau ainga ia o lo mai mo ma futa mai tunu ma le fiaf ma lo lava lon sai ma tu sa mone ia o lo solo nga le me uma le ai lava se me o pa o vale ia po o se me o ngase ia o lo se li le per fo la nga le tunu fo il ne vai tau telo fa fi tau li o lo sa le mu tu la nga le fo tau ia ma to ia ena onai tele amor pispisa oi fenga pa lo ia o le a so solo mani lama ia mana tu fo io la tu ta po inga ma talo ia o lo manu e pe fai vale tunu ma lo sai fa ma lo tanga lu ngo leo tini mu o le nia ke o tu fai valo finima a wale manu io sa mo le la mai ni so vivi inga pespisenga fa le nganga ia walta tu ta penanga mo ta tu fenga lo tu me se ia la mai moanga le ne vai ngo ta tu pokalam simel mai
Ia ni sina vivinga le tua pe mai mom si sila mai ta to tunu ia wala mai moanga le ne fiafi ia ta pe mai ta to finga lot ole tatou whengaloto le tu whangaloa lava o musumusu tatou tofi nefiafi ia sunga le o sosan sunga ia fua tele sa tiu ia male auroto a sa ni musumusu na lo taita inga sunga le whawhenga ia harima ma matuti ia lela a tapena mai a wale tatou tapo inga tatou a mata ile tua tau tatou to ia fefo e wha manuina le lofo le tua malona ngale lei fa pa ine le tua la fita fa fonga o wa tanto tapo ingon nefia ola tatou tapo ai le tua le nefia o papatisoina o ia atoa malona ainga na ai oi mai lea o ia o whapea mai a whai wo o tō manatu o au o le whātua tua le li o mai ia lo fale mana nofo ai o pulu na una wina fo i mātou e ia tātou te talo mo le anganga pa ia le tua sisi le selo mātou tama whafo i atu le whawhitai le whamanu ma le vi inga lau o loa tunu le nei tu la fiafi lau fio. Ai o mātou punu nauna wina le anga le leo lau fio e ale loa nganga pa ia. A wina mai se i tai tolua ina ai la mātou sauninga. Na ia whaatumu elo mātou le ato toa. Mātou te whai ale nei tapo inga le awa ma le mi inga o tau ai. Ia mau ai le vi inga o lau fio. Ona lo suafa Yesu. Amen. Ole faitawina ole afionga pa ia le atua. Mau mai lele whenga info. Tusio ngaluenga la wa apostolo. Ilona mta upo sifuma leono. Alona fai upo eono. Whaangata mai le fai upo sifuma lima. Ole a o faitawina. Whafonga maia. O afionga pa ia alo tātou atua. O mawai ona lātou ia ne le e wherukia ma le nuu o kalatia. Au a vao ia le anganga pa ia. Au a lātou te tautala le upu ia sia. O fo i lātou musia. Ona tau mawhai ai lea o i lātou ona watu pitunia. Au a le mawhai le anganga ona lātou o. Ona ui wha tafanya lea o i lātou i musia. Wo oi foi te roa. O i lo foi e paulo le whaalinga le pō. O le tasi tangata maki tōnia wa tū mai. Ma ai oi mai a te ia. O whapea mai. Sa wia i maki tōnia. Ma whesoa soani mai a te mātou. O i loa e ia le whaalinga. Ona sa uni lo lea o i mātou e o atu i maki tōnia. Wa manatu lava i mātou, wa walawina i mātou e leli. E fola atu le tala le lei a te ilatou. Ona mātou tu wa ai lei te roa. Ma folau tonu atu i samotaki. O le tai au fo i wo ai ne apoli. Ona toi o atu ai lea i Filipi. O le mua ia ai lea. O lei tu o Maketonia. O le kolone o Roma. O mātou no foi foi. I lea aini na yasu. O foi mātou i lasu sa pati tua o lea ai le au vai o le vai tafi. O le mea ua masani o na whai ai o tatala. O no nofo foi mātou i lalo, ma tau talatu i fafine. E na poto ai. O whalongo mai a te mātou le tas fafine o matau le tua. O li tia le ngoa. O le whatau ie pauli. O tua tira lona nuu. Wa tatala ina le alilo na loto ia na unawi upu na tautala ai paulo. O papatiso ina o ia atoa malona ainga. Na ai oi mai le oia, wa whapea mai. A whai wa o tau manatu o le whātua tua le ali. O mai i lo fale. Mano nofo ai, wa pulu na una wina fo i mātou ia. Ia whamanuia mai le atua le whaitawina o la nāwhionga pa ia.
tu mau mai ate ia lona mamalu ma lona viiga se ia o lava i le faavavau o le launga le suafa o le atua le tamā le atua le alo ma le atua le agaga paia amene galuega le ao apostolo lona taaupu e sefulu ma le ono faiupu e ono se ia o le sumalima na faitauina o ua maia le faiupu e sefulu ma lima auā se faasoa faaleagaga mo i tatou sa moa le atunu pele i lenei afiafi o le a outou e faitauina ua papatisoina i matou atoa ma lona aiga ono ai oi mai le o ia ua faapea mai afai ua outou manatu o a'u o lē faatuatua e le alii o mai ia i loo fale ma nonofo ai ua pulu naunauina fo'i i matou manatu autua o lenei vaiaso sa tusa ma le faasinoga a le tusi autamafai kerisiano le faapea ua taga mea uma mo le atua ona ua tatou faatuatua iā te ia ua taga mea uma mo le atua ona ua tatou faatuatua iā te ia o le mataupu lenei e suma le ono o le galuega a le au apostolo o le malaga lea folafola a paulo i maketonia ma feiloa iai ma timoteo faimai le talauaui ane i latou i le aai ma latou tuuina atu iā te i latou i gafono na tu'u e le au apostolo matoeina o ierusalema latou te lauina faamalosia fo'i e kalesia le faatuatua ma ua faato'ateleina i lea aso ma le aso ua tupu maola le upu folafola auā ua fa'aupegaina fo'i latou e le atua i le fa'aganaina ina ua maua'a lo latou ola faatuatua peita'i e pule le atua auā o ia o le ta'iala o mea uma lava e fa'atonu folau fo'i lona agaga ia i tatou lana fanau faatuatua uma mavae ona latou i ane i ferukia ma le nu'u o kalatia a ua vaoia le agaga paia aua latou te tautala le upu i asia ua o'o fo'i latou i musia ona taumafai ai lea o i latou e o atu i pitunia a ua lē mafai i le agaga ona latou o le vaega la lea o le malaga a paulo i maketonia ua foliga mai ua lē o gatasi le futia ma le umele auā ua lē au fa'atasi le agaga o le atua mai latou auā ua lē mafai ona tautala i latou i se upu ona ua vaoia i latou e le agaga ua lē mautino fo'i i latou pe aisā ua lē mafai ai ona latou folafola i nu'u na latou ia ne ai sa moai e la talata le va'aia le tagata soifua a o le silasila le atua e lē ma fa'atusaina lea auā o le tofā e mamao le silasila ua fa'auau lava le malaga ua o'o ifo i te roa ua iloa ai e paulo le fa'aliga i le pō le tasi tagata maketonia ua tu mai ma ai oi mai iā te ia ua fa'apea mai sauia i maketonia ma fesoasoani mai iā te i matou o sauni paulo mai latou e malaga atu i maketonia ua manatu i latou ua valauina i latou i le atua e folafola atu le tala lelei iā te i latou e le'i fa'avaivai le apostolo mai latou i le fia taunu'u i le mea na ta'u mai e le fa'aliga na iloa e pau lele ua atu e le tautai matapalapala ina ua e fanua le folauga le faiga malaga a o malutia i latou ia ao lavea'i o le atua ua taunuu i filipi o le moa'i a'ai lea o lea itu o maketonia o le kolone oro ua mapu manonofo ai i latou ina ai aso faamai ua o'o i le aso sapati ua o'o i latou itua o le a'ai i le auvai o le mea masani ona fai ai tatala o nonofo i lalo ma tautala atu i fafine na latou auai lea la fato'amafai ona tautala i se upu au apostolo ina ua fa'aganaina i le atua
o wale nu tonu lea o lo tau tala iai o lo tau iai le fa moe moe ma le fina ngalo pa ia o le atua o le nu lea o tu atira o le fafine fa tau ia pa auli i Filipi ua leva o na ngalala o ia i le fia maua o le fa o le tanga mai le atua ma o ia foi o le ulua i fafine ua ia talia le ali ma lana fa alo tanga wa o mata o ia i le atua fa longo mai foi o fa longo mai foi ate ma to le tas fafine o mata o le atua o li tia lo na ngoa o le fa tau ia pa auli o tu atila lo na nu wa tatala ina le li lo na loto ia na i upu o tau tala i pau ele ngata ina ua matau matalitonu ma le faatuatua faamaoni le nei tinā faatau ia pauli aua tatala foʻi e le atua lona loto ina ia fiafia e faalogologo ia fioga le atua pei ona tautala ai pau o lava i lona aiga ua papatisoina o ia faatasi ma lona aiga le foi upu fai ma taiala i lenei afiafi ua papatisoina o ia atoa ma lona aiga ona ai o ia tulea o ia o faapea mai a fai o to manatu o le faatuatua o mai e lo fale manofo ai o punu na una wina fo i matou ai e se lava langona o fia mea o e maua ai sili ai ona ese la falongona ina o etalia le atua i lo loto a wa pa patisoina lo tangata atotoa matatala o tatou loto mo ia iala ese o lona finagalo na tatou maua lea o le faamoemoeola o loo faatalitali mai mo lana fanau faatuatua sa moae o le nase tualalo o le talalelei lenei afiafi o le soifua ma lo tatou ola faatuatua i le atua o afuaaga lea o le nanamu o lou soifua ma lo tatou ola tautua mo ia iala ese o le taauaunaga mo ia ma lana talalelei manatua o lou soifua ma le tamaoaiga ma manuia e tele ua tatou maua o le atua e ana lea o le atua e ana lea foaʻi mo i taau o le atua o le puleaoao le lagi ma le lalolagi na ia faia i lona mataisau o lou soifua ma lou ola a mea uma ua ia i tatou o le atua na amaia manuia ia i tatou e pule foʻi o ia i lana faasoa ua tatou ia le masina po o te kalena faatausaga le ekalesia i lana faigā taulaga o iesu keriso lava ia ma le taulaga e tasi ae afe na ia saunia e ala i lona soifua na ofoina atoatoa mo i tatou le fanau aoai e ao ai ona tatala o tatou loto ma ofoina atu o tatou tagata faatuatua ia te ia e afua ai lo tatou ola foaʻi ona o manuia ma le tamaoaiga ua tatou maua foaʻi ma le fiafia auā le atua ma lona finagalo ua taga mea uma mo le atua ona ua tatou faatuatua iā te ia ona o iesu amen o le a tatou tana le atua mamanae o e lava o le atua silisili ese o wa silisili ese lava lo suafa i suafa uma ua matou palaau i lauafia o lenei tulafiafi e ala le tapuaiga lou atunuu matou faafetai ai lou agalelei ma sulaina ai le alofa faifai pea o lauafia o i o matou tagata i le soifua faaupopo ai le gata lea o le ola ma le malosi o lo e amaia iai matou i le aso ma le aso o manuia foʻi e te foaʻi iai matou lo matou lie ia matou faaogāina lea ma le tatau ua e anonoaʻi le alofa o lauafio matou valaau tamā ma faafetaia lou agalelei e ala i lauafioga paia pei ona matou faitauina vea lava lea ma tapasā i lo matou ola saʻili i lauafio ina ia faatonu folau i o matou tagata ia matou faitau mo matou faalogo ai ina ia faapoto ina ai matou i lauafioga paia lo matou itu faafetai lou agaga paia
le fesoasoani sili o matou tagata le fesoasoani e lē motusia ma i matou e musumusuina i matou nei manu malo le alii o le lalolagi faafetai lo matou lie ua mapu mai lou atunuu sa vao e seeseai ona feʻau magaluega totonu o lenei atunuu a le gata lea o tai ma le uta fuafuaga le tagata sa feagai ai ua ifo le la i lona nofoaga a o le alofo o lauafio e lē mavae lea mo i matou faafetaitele lo matou alie lou agalelei ma lou alofa e tulituliloina pe i matou i taimiuma o lo matou ola a matou iai lenei o laga le tumau faafetai le agalelei o laufio le o laufio na i tamā ma tinā matutua i tonu o lo matou atunuu maua pea lo latou malosi e maua luga ai le viiga o lauafio i le alofa ma le agalelei o lauafio i o matou tagata faafetai i lou alofa le atua i o matou tagata lou alofa la faigā malosi o matou atunuu o mou malia atu feeseeseaiga tulaga sa feagai ai latou ona o manatu faasausili lava o tagata ia ma ona lagona ae faafetai le lie te lei tuaunoaina ai sa filofilo ai lauafio ma lou agaga paia e faamanino iā te i latou le ano ma le soifua e ao ona ola ai ia maua le ola faaleagaga ma le alofa o lauafio faafetaitele lo matou alia lenei tulafiafi ua aunoa i matou mani tala e faapopole ai i matou i totonu o matou aiga tatonu foʻi o lo faapena le agalelei o laufio si o matou atunuu na o le leo lava le viiga e ao na faa foʻi iā te oe lo matou le a o le alofa silisili ese o laufio ala lou alapele o iesu keriso o maua ai le mafataga mafanafana i matou ma lauafio ia tumau la lea le viiga i lauafio lei masoʻuma seia o lava le faavavau le atua silisili ese le atua agalofa o le atua faamagalo e faamagalo i le ifoga alou atunuu lenei tulafiafi e tofu i matou ma le igoa tofu matou ma nuu ma aiga ina nofo ai tofu foʻi matou ma le anoanoaʻi o matou sese ma matou agasala valaau lava ma le agaga faamaulalo lo matou atua agalofa e se e faamagalo ia samoa faamagalo i lana faiga malo faamagalo i tagata anuu o samoa ia iai le alofo o lauafio ma lau faamagaloga matou te talu le liia le faamagaloga sili na e saunia mo i matou e ala e totopaia o lo matou alii faaola na maligi luga sa taua i lona soifua na ofo ina atoatoa mai ina ia magalo ai a matou agasala faamamā ai i matou le liia i lo matou lē atoatoa ma le fulitua pea i lauafio i le aso ma le aso le atua lo matou tamā matou te atu i luma o laufio ala la matou tatala ua o laufio lava ni fetalai ai ai se mea matou te mananaʻo ai matou o le atu i lauafio ala i talosaga se e faamanuia mai lo matou liie faamanuia ia samoa atoa mai ona taʻitaʻi seia oo lava i tagata anuu o si o matou atunuu faamanuia i nuu taʻitasi mo latou aaiga ia iai le alofa ma le agalelei o lauafio matou valaau le lie faatupiteleina pea le alu o lautala lelei totonu o samoa ma le lalolagi atoa i lo matou ola saʻili atu i lauafio ma au faamaniaga i te amaia iā i matou ia faapena ona e faamanuia ia o matou tagata uma le lie matou te talo tamā i lauafio o ai o fia maua lou agalelei ma lou alofa lenei tulafiafi pai atu pai ane pai ifo lou alofa iā te i latou o ai o maua i mai o le tino e aiga po o mao tagasegase ia faapena lava ona pai atu o ao faamalo o lauafio o le fomaʻi o fomaʻi matou valaau pea le lie o ai o maua lenei tulafiafi ona loi matamaligi ona o lau valaau paia ala le malimu le oti faamaise ma faamafanafana lauafio matou te talo tamā i lauafio lenei tulafiafi le pepesi ai o le faamaioti le lalolagi iā atoa matou valaau ia fatumauina le agalelei puipuiga lauafio i o ao agalelei iā samoa ina ia aua nei o mai le faamaʻi i o matou tagata le lie
mātou te talo tamā whātau moava le sāolo watunu whai unga le nei tausanga na o la wafio lava mātou te awi ai pe a whai tu sai malo fina ngalo e lau tau singa malo wanga le lei ia maua pea i mātou le fi le mū mai la wafio o le mātou talo le alo mātou lie whātasi e mana o ngalilo tangata lava ia wa umona e si la fia ia whai a lava lo fina ngalo ai leo so mātou ola whātau anau Riswafo Yesu ala tuela mātou talo lo mātou lie Amen. Tātou vi le pese o sauni. Lawa fio masamo umale yele nei tula fiafi le manuia male file mu mai lawa fio le maso malava se ia o le fava vau la amen. Wa fa fonga le langi le tatou taulongosi ma le taulonga faafetai pe ona taʻitaʻia ma tapenaina e le suga le afesosani ia fuatele sa tiu ma le ekalesia i salimu mosumosu faafetai mo le tapuiga matagofie le gata i talosaga o viiga o le atua faafoga maua le atunuu le feʻau o le tala lelei manaia le faamanatu ua taga mea uma mo le atua ona ua tatou faatuatua ia tei manaia Ba lono ngotal lo leo se va tapuia. Ya mo tanta fai mel lei
Yoi. le se toa oi ya a faila o le tau singa o ia le tau tua i le tua malon finanga no inga o le se toa oi o le uma O le mana i o le whamanatu. O le ale me te sila fia. ele O le mea sili mo le atua. Avi. A ua tau fia. A ua tau fia. Le situ la fono. Le ino na papui pui. A o le matala le na o lau foa. E maa fua i lunga o lo whatua tua. Le whame. O tanga me uma mo le atua. Ono le tatu whatua tua. Ya mase ni ne vai tau le saun fo ia whainga tau lang. Ia. Ele ngata la whainga tau lang. A lea la tatu ua tatu o le whai tau. O le alofa foa. Ia Christmas. O le vai tau tatu te foa. Ia. Ele ngata la e. O le mana ia la whamanatu lea. Ele mawhai o na ilo alau foa i le atua. Pe ai le lo te foa e le se uso tangata. Pe o tau ale na whamanatu. Ia mese ni vai tau whaaftai mo au. Ia tō matau wailo tātou soi fo whaatua. Tua lera mai tātou tunu. Ia iniso whaafia whaalenganga. A wāl tātou mawhtanga ni ne fiafi. Soli o vai, soli a malu, e fili au leanga, o fa
file mu Saba kwa soli Soli matu ai soli lalo ole fi Soli matu ai soli lalo ole fi
whailau tautala na e tau mo ita o na ulu ulu whaku maua ia na o oe ulu tamara te lo whai a te oe ulu tamara ulu ia te alei lo leo mau folinga te tau a beina oe ulu tamara ua pua e maluti mamosi ua pua nga sa e mata i tuina mau a waki whakao sosunga na e oa ia lo whakiso se tangata ua o matua nei o te leto e te ake se langa ia ona o oe ulo tamara o te alo whai a te oe ulo tamara o lupi a te alei lo leo mau folinga o te tau a beina oe ulo tamara na e whakama whana mai na utimuna na e whawhaina na ua ule lava na e whakamoti noa na te penga lala o se whakawhetai whaangela maa na o ua maa
misi na fafifiang falenganga pe on mai mom sisila melta to tunu ya wala mai manga le ne fiafi ya lo tape na mai de sivaenga tini tato fasalonga o malta to ofisa yo pe nga ye foi le fasalonga le kalisi vai pu mulla to sanga wale apa ye no la to malmat mul masin fo ya la to foi leo le official phone malla to foi pokalame te sema mo te sema mo tu plan talvo ya le la mai mo mata to tunu ya iniso fa sisilang fala butele mfento no mal pokalame sulo lama awina to morsi le fear ta to smell mai mo pasi silang ol fa falenga le kalesia fa potonga Cristiano Samoa be poa ole ale le paia fa vatiwa au loa pa ia sautua fa Samoa mauna tua oi mai leone leu fitia il mta sau o le tui manua. E o le maota o le tamaitai o na whanua o ala o manu e le uia. O le au le toi utu vai le pulepu la iai. A o le au utu vai lolo e pei o fōlau ngā li tonga. E vala au atu ma le whaanono lama. I tama whanau uma le ni nuu o vai pua. Le pa ia i lupe whaalele mo le tala le lei. O suafa ma whaila unga. Whale tua matausi sa awao ma tamaitai. Le maa losi whaapea tama mateini. Ai maise o ainga o wo ma au me mai. O lea o tu le whaila, le mongo le atua sa fausia, a wao singa tau langa lo tātou no, le maota tā puai, e talo si ailo o tau whianga iei ma fi au mga luenga, o tō whinga mai le langi. Ai maise le whaano no manu, mosi o tātou no, awhi o mai, susu mai matala au mai, se i o tātou whaile fia ma pati patia le alofa, o lo tātou tapa au sile o le langi. Ma ofo i nā atu loa la tātou taulanga, mō lana tala e le lei. E māta ngō fia lo tātou o waifa atasi. I le mawhana whana o le so toto ma le so loto. Ina ia mūla tātou langa, mana namu ai i fufonga o le atua. O le pol kalame whaapea, aso lulu aso se fulu limo te sema, tali ei a inga. Lua i le afiafi, tātou po siva. Aso tofi aso se fulu ono te sema, taiao ta lolo. O le itu lai se fulu li taiao sau ninga o le whaapayanga. Le itu lai se fulu man lua tau mawhitanga ma whaalolonga. Le itu lai lua i le afiafi, lulua ao ma whaatou wha. Whaamoe mola tātou wheluai ma mafutai i aso tau poina i siu malae ma le vaipua i le pule whaasoifua le ao le kalesia. Ma le whaalolava, sainia i whaife au, ma le whakasai vaipua. Notice from the Office of the Clerk of the Legislative Assembly, Parliamentary Youth Program, Tuesday and Wednesday, 14-15 of December 2021. The Office of the Clerk of the Legislative Assembly, in partnership with the United States of America Embassy Office in Apia, will be hosting a Parliamentary Youth Program on Tuesday the 14th and Wednesday the 15th of December 2021 at the Parliamentary Precinct in Mulino. The Parliamentary Youth Program aims to inform youth participants about the inherent functions of Parliament, the role of members of Parliament, and the functions of parliamentary committees. Participants will also have the opportunity to observe parliamentary proceedings. There are 150 openings for participants between the ages of 18 to 45 to attend the two-day program to be held on Tuesday the 14th and Wednesday the 15th of December 2021 at the Maoto Tofilau Eti Alessana building in Mulinu at 8 a.m. Participants wishing to attend the Parliamentary Youth Program are requested to contact the Office of the Clerk of the Legislative Assembly to obtain a registration application, and for further details on participation requirements, please contact Tupua Siosi Fuifui, Le Maluruta Masina Lupe, or Mele Malama Lofi Papali'i of the Community Relations Services Divisions on telephone 21811 or 21812, or email tupua.fuifui@parliament.ws or ruta.masinalupe@parliament.ws or mele.papali'i@parliament.ws. Thank you, signed by Leatisa Witime Tala, General Secretary, Office of the Clerk of the Legislative Assembly. Pasisilanga o le whaulfalenga le kalesia whapotonga Cristiano Samoa me pua. O le ale le paia whaavatiwa au loloa pa ia sautua whafafa o Samoa mauna tua oi. Mai leoneone leo fitia ilu mta sau o le tui manua.
E o le maota o le tamaitai o na whanua o ala o manu e le uia. O le au le toi utu vai le pulepu la iai. A o le au utu vai lolo e pei o fōlau ngāli tonga. E vala au atu ma le whaanono lama. I tama whanau uma le ni nuu o vai pua. Le paia i lupe whaalele mo le tala le lei. O suafa ma whaina unga. Whale tua matausi sa awao ma tamaitai. Le maalosi whaapea tama mateini. Ai meise o ainga. O wō ma au me mamai. O lea o tu le whaila. Le mongo le atua sa fausia. A wao si ngā taulanga lo tātou no. Le maota tā puai. Le talo si ailo o tau whianga iei ma whi au ma ngā luenga. O tō whinga mai le langi. Ai maise le whaano no manu. Mosi o tātou no. Awhiwhi o mai. Susu mai ma tala au mai. Se i o tātou whai le fia ma pati patia le alofa. O lo tātou tapa au sile o le langi. Ma ofo i nā atu loa la tātou taulanga. Mō lana tala ele lei. E mātango fia lo tātou o waifa atasi. I le mawhana whana o le so toto ma le so loto. Ina ia mūla tātou langa. Mana namu ai i fufonga o le atua. O le pol kalame whapea. Aso lulu aso se fulu limo te sema. Tali ei a inga. Lua i le afiafi. Tātou po siva. Aso tofi aso se fulu ono te sema. Tai ao ta alolo. O le itu lai se fulu li tai ao. Sau ninga o le whaapayanga. Le itu lai se fulu man lua. Tau mawhitanga ma whaalolonga. Le itu lai lua i le afiafi. Lulu a ao ma whaatou whaa. Whaamoe moe la tātou whailuai. Ma mafutai i aso tau poina. I siu malae ma le vaipua. I le pule whaasoi fua le ao le kalesia. Ma le whaalolo lava. Sainia i whaife au. Ma le whakasai vaipua. Notice from the Office of the Clerk of the Legislative Assembly, Parliamentary Youth Program, Tuesday and Wednesday, 14-15 of December 2021. The Office of the Clerk of the Legislative Assembly, in partnership with the United States of America Embassy Office in Apia, will be hosting a Parliamentary Youth Program on Tuesday the 14th and Wednesday the 15th of December 2021 at the Parliamentary Precinct in Mulino. The Parliamentary Youth Program aims to inform youth participants about the inherent functions of Parliament, the role of members of Parliament, and the functions of parliamentary committees. Participants will also have the opportunity to observe parliamentary proceedings. There are 150 openings for participants between the ages of 18 to 45 to attend the two-day program to be held on Tuesday the 14th and Wednesday the 15th of December 2021 at the Maoto Tofilau Eti Alessana building in Mulinu at 8 a.m. Participants wishing to attend the Parliamentary Youth Program are requested to contact the Office of the Clerk of the Legislative Assembly to obtain a registration application, and for further details on participation requirements, please contact Tupua Siosi Fuifui, Le Malu Rota Masina Lupe, or Mele Malama Lofi Papali'i of the Community Relations Services Divisions on telephone 21811 or 21812, or email tupua.fuifui@parliament.ws or ruta.masinalupe@parliament.ws or mele.papali'i@parliament.ws. Thank you, signed by Leatisa Witime Tala, General Secretary, Office of the Clerk of the Legislative Assembly. Ia o nisi na fasi silang whaitanu mai i le porkalame o le sula ulama. Ia amnatu e ni solo fa amnatu ina o lanto waso soifua le so. Ia manuia tele au to waso soifua malia o le se mea lofa. Ia o lele i o le vai kau whainga mea lo. Peo na sau nor songa vifeau. Ia, ok, lor songa vifeau le la. Kufa la fea kaku mea lofa. E longo tula. Ale nga whaftai ia wa ulia nisi tau sanga o soifua mreo. O le mesili na after ile tuela na faso ayel pesele utapina ina tatu alata nei ia emomule toyo manto wolo fanga ilanto umalama o fama na tuino lanto wasa soifua ile so.
Ia o nisi na o whaamanuianga, ia mese o le pese au alofa mo le tātou wala tamu lantou o lo whaamanatuina o lantou asoifua. Ia manatu nevaanga o le tātou pokalame, ia e inisi o lo o whengai ma whaanoanoanga. E le ngata i mawhitanga motusia, whape fo i whaingatā, whawhitau le lola, pe o po ia in tātou, ia o tua soisilo na whaingatā i tangata. Manatu e vea fo i nea wanoa e mole toi whaamaisenga ma whanwhananga la walata, ia ono le tua o le malo, le tua a po le tina o le whiunga le pule, ia le sunga ia le efupule, ia e pe ona wala a waile atua i siona tina. I le asfarene se vai atu nei, ia e le whaingofia lava. Maise o mawhitanga mawhanawhana mai pe le ia watawa vai le oti, mātou te whaapai atua i le nganga whaamawhanawhana ma le talo, ia fua i le atua lo tele ma le mawhanawhana a wai tuas whaingta. Ngata i le, ia, oi whaamawhanawhananga i le sunga ia whata. Ona o le tu malo, o le tina pensione malo lo, ia o le tua a o le sunga ia whata. Ia o se tase o suisi ni o le alata nei, ia ono le vala au pa ia le atua mātou te talo, whaamawhanawhanaina i le atua, a inga, o paolo, o ngafa, ia mese o alo ma whanau, e o tangi mai ala a wape au whaamawai o le tina. Ia mātou talo i e whaamawhanawhananga le atua. Ia manatu ia o nea fiafi, tautua nā le saunga le mu. Tautua nā saunga le mu. O le whautuang masani ana, tātou pokalami, lātou loanga me ngā luenga, whapea fwoi lātou anga i atu mauta malau. Ya tautua nā sang le mu aole so na fa sawa ina ta vale wa lo tātou tu lata foi taimi o asfia o le manai o asfia ia ai fa tasi uma tātou uma o tātou matua ia o lava nei a tātou whanau ia lona o ingai tau lava o na ave mal whau tauta fai tete lunga wala te lava ia tātou te lei loa lava me tupu ia la tolo anga mai ngaluenga nea fiafi ia manuia le tu e whea mga luenga leo po i o skulātiva pia foi leo i o fo mai la toro ngā luenga mauta ngas ia manu tele foi au tau whea matiu te la whea ngai le nea fiafi ia whaftai foi le tali le mai o mauta ngata i mauta malau tātou pokalame roa amata fo le leva yaso e ale tātou pokalame roa lama tātou toi whiloa i laso fo tai au Ia, whaaftai tele, sa moai lau mai moanga, whaaftai e tātou sponsor pe na LMC o Malesu S, whaaftai tele le mafuta mai a whau sala se ngana, pa maangalo tautua le whakasa TV. Tātou toi wheloi la so tae mo temnei, tō whaseifu. Ska kasikir suka nga famuli. Kivor kang. Vokala no. I lalo tuna funu o whainga whaatauwanga o whaatau inga ma le puipuinga o tangata e whaonga ina o loa ma auranga lua whisfuruanga. E te tau I whai o loa o na whai loa pe tu sia tau o loa. I lunga o loa, po lunga o whata o lo te winai o loa. Oi, sa o Anzi, se mele maskali siki nga famuli. E te tau I whai o loa o na tu wina atu le siti pe atapa e tangata whaatau. O nei le siti e te tau o na whaatulanga inai, le aso na whai ele whaatau, au whainga o loa na whaatau, au whainga o le tupe na tutongi, I ngō o le whale o loa na whai ele whaatau. Awa ke popole. Alea. Ia,